Hello, clear to te chibai ule kan dam tangem voin chu hei kan chena Iowa capital city chung de moya cheng kan ni mana kan capital building chung kan va thor do na chutiang chon kan Iowa state hian engti kumatange state ni na halo chana tiang chi te kan han zir ho do na ni ti chon kan lo hriat fo thinang hian capital building chung hi a eng lu ame wang hian rang ka chak kan ti a o helaya thla kan buang hian hei rang ka chak tak tak te ani em ti te kan zir chiang do na ni ti hianin public entrance atangin kan luta he building hi public ta na hon reng ani a Sunday ni chia henan khara thotana tanganil inrin ni chung hi atlo thai reng ani luman omlem lova thor gai te po kan mamo chona dil thai reng ani ke ni chung kwa po hian tun hi atum khat kan kal ka pasal fanau te ka kalpuina tum khat na ni a hei thor gai nu tur hi aming hi Jamie ni a Jamie he building chunga ria tur poi mo tam tak min rila kan beng war pui khop mai hei kan rodin share ve don ani ti jon hei asir kila kan muang hianin heng te hi Iowa state symbols ten ni a chung te chu kan ron tar lang don ani chu tianga kan Iowa state symbol ten khat te chu hei a hnoya lung kan mu te hi heng lung te hi Iowa ramatanga chuak ani a ti chuanin achunga walrus kan ti te hetiang rose chi khat te po hi Iowa state symbol pakhat ve thawani chuanin vaimim tam em na ramania wang po hian vaimim po hi kan state symbol pakhat ani boka chuanin capital building po hi kan state symbol pakhat ani bokani vaimima chuatam eba wang po hian Iowa khonsong ti te po kan lo nei hiala chuanin hei hi kan state flag ani a US flag chau hi kan hretina hei po hi kan state flag big ani hi chuanin ahnoya savasente eastern flint an ti po hi kan state min represent tu ni a chuanin oak thingkung po hi hei po hi kan state symbol big ani ti hiarin he chong hi a building chunga kan lu na chia chonga lo omani a helai hi a tour guide mamota na ava biak na tur information counter ani a chuanin vo inni inrin ni bik ta na an thor ho om hun chu anon tilanga jingdar ko le achan vete jinglamdar som le achan vete heng hi a om thin hun ani awangin a ke mani state chunga omte po state po na tanga local thin te ta na po ni se local te tan hei clear thai hun chu ani reng ani ti chuanin he capital building hi a zawlam chu amun hi ekar sompasaria zawani a an sakum hi sangkhazaria somsari le pakhata tanga sangkhazaria somre le paruk in kara sakani a an sakum chung hi kum sompanga ani ti chuanin kan state hianin December ni somni le pariat sangkhazaria le somli paruka state ni na ahmuani ti chuanin allocation le asatu architect mingte chu hei asira thlaka kalau tarlan angte hi hanni ti chuan hei helaya kan tarlan ang hian hi achung sam ber dot tua da thalanga lan na thleng hi kan han voin chu kan ron fang chho zel don ani kan ron tarlang zel don ania helaya sipai tam takan tarlan te hi sang ni le pakhat September ni som pakhat chawa Iraq te le Afghanistan ramlama ramtana nunna hlan te ho an tarlan na hani ti chuanin apia loka bronze artwork kha sangkha le zakwa le somthum parukuma mai chiate takte pakhat a sanam fitli le inchiriat le ari lampang somko le pariat mi chawina ha siabani a hei hi women right ta na lo thok tu ten ni a ale balan ang hianin hei atroch anin pelaya anin pe phaya hei hi zirtir tu te ares te le doctor te nu te po ni se ha mai chira ta na ron thok chun jom zel tura impact na lem represent na hani melani ti hian a building chung hi aro pui rim han sakna rai veu tol he ma sela amo a ti chon o helaya longkan mu hi USS Iowa battleship antia indona longlian pui ani a hemi chungchang hi kanon soi chole don ani ti chon he long hi tu na chon in Los Angeles California Los Angeles chon in floating museum antia museum pakati madani the Iowa state omte tan chon in kan Iowa state ID kan keng chuanin he museum a hian a thlonin kan on board thei don ani chu wangin hemi long chuang chuan theina tur hmuna kan lo vocal ve hlo ani chuanin kan ID Iowa state ID kan om zia nei hle don ti na ni chu ti chuanin he along alema in chi khat hi ama long taka fit khat hena buat sei ani a he long sei lam chu a sei turu hle ani kan Iowa kan demo chunga kan building sang ber hi principal building an ti a chumi principal building chu amuzong in da taila fit jani bel leila chu ti khopa he long nena in hen vel ani he long hi chu ti khopa long sang chu long sei chu ni
chuan helonga hianin silai zale pathum a oma ti chuanin alian zual ho phei hi chuanin mel somni le paruka hla akap thei ani fia taka enin akap thei ani indona nan man tangkai hle ani turani he indona long phei chu athalak aleman siam ringa ta po hetitia ani chuanin hemi aya engamoni za alien khani dona alienin aro pui hle dona ni ti chuan na china video tan tirlama kan soyang khanin he building hi sangkha zaria somsari pakhata tanga sangkha zaria somria le paruk chung inkar kum som panga chung sak ani a chi chuanin a hun hi a rei to hle awangin tunanga boruak ai tunanga khol le mo construction puiling tak tak te kholian pui tak tak te mang lovin hei hetianga hengte hi hands tools hi hetiang manga andin ani akuma rei to wang khanin khol changkang takte po khang kha lo omlowa heng hand tools te mang hianin he capital building hi din vengat ani ti chuanin he Iowa state hianin state ni na achan hlim khanin amma sabera kan first capital building hi chu tuna Iowa city a khianin University of Iowa campus chunga aloma abaro chu state ni na an mu nu khan sangkha zariat le somnga panga Iowa city hi chu apia deu emai ti khanin Des Moines si Iowa capital ta na an thanga ti chuanin helaya kan building hi Iowa city Des Moines khopui chunga hianin kan state capital tur hi sak ani ti chuanin Iowa city capital building ma sajok chu tuna po hena la omrenga University of Iowa campus pathleng tan chon vathor venge turani oh my goodness we will have to see and explore, right? Do you have any questions? No, so far. It belongs to you. This building belongs to the citizens of Iowa, and that's us. So you can come and sit. Okay? Isn't it awesome? Do you think it's so beautiful? Yeah. Ti chuanin hai ti hanin kan han thlir chun jam phai zela. Ti chuan hei helam bizua kan muang hianin hei mai chia lemte in chei deuh mai a oma arap om hial zoka amaro chu hei hi Iowa state governor somthum le pariat na aming Robert D Ray nupui helaya kor engte amul thekha te hi nia aming chu Billy Ray ani a chumi na bicentennial project asiamani a hei hi Iowa hetianga anspa ramroi tu mai cha ten ai in thuam dan tlang pui project asiamani helaya kan muang hianin hei mai chemel inang tak tak zinga mi palim pakhat om hi kan Iowa state first gentleman ming Kevin Reynolds minga amilim siamani kan governor Kim Reynolds pasal ani kha ti chuanin hei hemia thalak kan mu hi anlak tan tir chuan in chi riat in chi som leka lian ni ma se in chi somruk pali sai alailam chon asa a thuilam sang ni le somruk in chi sa color oma siamani he thalaka hianin Iowa sipai mi nuai khatle singruk le sangriat chuang thalak first world war pakhatna tanga indopui pakhatna atanga an ne ron honglam hemikan Iowa state capital building ma an thalak kha siam tharle tuna building ada that ani tichon hei kan governor Kim Reynolds office ania inrini ni wain office honglem lova akan lu thailo ani chonin hei capital building sanglam hi fit zani le samsari le panga ania he building chunga hianin exclusive legislature tele judicial te munen neya tichon tun hi an supreme court chunga kan lut ve do na hamaro chu tun hi supreme court hi rorel nan takate ren mangto chonglo maro chu tribal te pom ta se judicial ten khanin court thanan neya he supreme court hi chu general meeting man nan bela mai men mangani ti chuanin hei hi January nili sangka jakwale pali khanin capital building a hengkang mai chuaka chumi kangan thelna tui chuanin he room poi ti chia he room chung hi chu original ani lem lova an update tharle ani chuanin achunga wallpaper te po hi wallpaper mangani lova mihring kuta siam ani ceiling le wallpaper te chu original ni lowa maro chu thuthleng hi chu original ni a heng an thuthleng te kum upatlam hi kumza le somthum le pali la ya upa ani
tikhanin achung kan han launch over zela ya ro puite sina building chung hi state capital meu ti taka ti chon he helaya leiron ma step ma ron lang a milem hi French artist Ming Sarah Concaldini siamania amoi turu khop mai helaya thabial lem te po hen chana nei veka atuna ma sapel hun thin lai an ni ang chi te ti khan an hun man dan te ka an tar lang veka ni ti chuanin no pang lu chak na han library chung kan lu dona he library chung hi hemi kan lu na chia chong tiam thian a jawa in chonga ni a chunga hianin lekhabu noi chu noi le sing sang thum chuang omani a ti chonin he library hi ona chila kan soita kan khana building hi sangkhat zaria somriat le paruka sakzo ani taunan maro chu he hi sangkhat zaria le somriat pali khanan dedicate to a khalaya tanga hemi library hi chu kangmai na ti telvelo original vek ani ti khani boxela chonin achunga po hianin lekhabu turu tak mai ro pui tak an neya voin hi inrin ni wangin office an honglawa chunga hianin mi an tel an omlem lowa thotan la tang zir top kara hi chonin achunga mi alu ve theya chon solaya an staircase ate po chon chong ni na thleng alon ve thei bokani chon he lekhabu lo lang mek hi Latin handbook an dia century sompali kalta vela tang ta to ani a lekhabu ko mi thinga siamani a chona lakha lekha phekau hi savun ro ne na siamani thler mai lo tur ani chu ti chonin abula lekhabu te takte so sangkha zaruk le somni le pasaria mi ani bokani chon he library chunga hianin chhungkua then khate chonin family portrait te poti tur henan lo lut fo thin ni tur ani Jamie in asoidana aro pui khop mayan library chungpo chonin library tanga kan han chwa chonin representative chamber kalkan tuma tun hi staircase kan kaldon a staircase te po hi ate ang rekopa akwala mase asang le boka ti chonin representative chamber kan lutanga kaini Iowa state hian representative te hi Mizo kan naya mi pakhatina an tho tham hi kum ni zelani a ti chon an mi pakhat chonin Iowa chunga mi pui sing thum vel tho hi an en kol bokani ti chuan na china kan soima saktak ang khanin he building chunga kang mai ha chuak an ti kha hemi representative room atanga kang mai hi in chuak ta dani a chu wangin he room hi chu akang cheveka he room chunga thilom hi chu original ani lem lova anua an siam le vekani chuanin representative hote hi an mani hi leadership role a chanbo nei te an ni kher lo chuanin he building chung hian office an nei lem lova amaro chu an mani thutna theu hian office ani maya chuan helaya mingan tarlan te hi kan Iowa state chunga representative Mizo te ho mingani chon helayan thutna dokan hi kan en chuanin an flag hi hei rainbow flag te po oma kha kan han jota enge an ni hian in nei inang in nei support ho zonga mi kati a amaro chu a soingam chia lowa chu hi an office ve ania wangin an mani moi ti zong le thati zoin an chei ve ani deu tap mai ati a he office te kan han en chuanin then chu US flag chawan da then ve chung chuanin nei inang support na ti hriat fashion mai rainbow flag te po an han da ve tho ani chonin thormin petunu Jamie hianin ka fate hi in lo puitling huna junior high school in kal huna page in thok don ania atia ma se page thok tur chonin grade thatak tak ten mu nga ya anni page cho chon engen tho thin ti chon representative how to le poimo te kha anno tho sakthina coffee ten mamo amo ai tur te mon an mamo chon an lak sakthina dikhanin tuna chon tarkar khata cheng college samha panian lo thina ma se nakina nangni hoin ni hun chon tunai nan lo tam ve nge yang te atia an phur ve khop mai ti chonin representative chamber tang kan han luta helaya halem ho hi kan han thlir le don na helaya lem hi rol khata tang chon azia mai maya anga amaro chu zia mai maya ni holawa an mani hi merino glass anti mi glass chikhan manga bel kho mani a hai te takte te hen lagang hianin ki abel khom ve kan ni a chonin an thiam na chu helaya milem te en ila I hlirna lama piang kha an mit te le an mai te hianin hoi che anga I hlirna lama piang kha an meriana hoi chen an en reng che ni kha thiam dang lam na ania chonin senator chamber kan lut le don ani snake chamber po hi kenya Iowa state po hianin snake te hi mi somnga kan neya an ni state ho hi snake ho hi chu an tham hi tham khat hi kumli zelani a
mi state mi pakhat hian in mi sing ruk ver an en call ani chuma ti chuan in hemia senator chamber an mi senate chamber zo hi chu kang mai khanin akan tel ve lo wang hemi chunga om hi chu engkim mai hi original vek ani a ki ceiling om dan tele a ceiling am mai oi thla te po hi ni se ori vek ani chuan in amai hi mai pakhat hi ari lam hi paung zanga ni a hai achungan khai po hena lang lian em ema profile tura chuatan da thak pai chuan in aro puina lian le ni ati Jonin hai helai room hi kan en jonin helaya minglis khi kan aiwa chunga kan senator te mi somnga minglis ani a ti jonin alai taka khanin kan an senator te zinga an president berin rowerel hen an thuthina chon an do kan circle te a khianin thil adum te om kha engtinge ti chonin ro an rela vote an pek nan thinani a an mani thutna mun thewa adum a sen le a ring an me chonin an mani zona o an vote kha a tha ti chon a ring in ron langan mani ming kha ring in langa a tha ti lo tom pui lo tu kha chon ming kha senen lang mai ni chon o helaya hai an pulpit ka ti me khi mi sir le lam le lama ol khi media hote tana an reserve sak bi kani chonin khi lai thlak te khi chu kan president te ho thlak ani boka ti chonin tun hi a chongsang bera kan London a hamaro cho chongsang beri chu kumruk chin chungnam tan chawani awangin chuante hi alon ve thei don lawa chuante le apa le rafael hi sanga ngam che lo wang ni po suk don hai kan han London ani ti chon akong te hi abichil zola hi ta chongsang bera phai chonin nopang pakhat lengna tok te ni a leilon na chon bir tha em khopa ti hianin hei achung ber chong chu ni a helai tanga fits zani le somsari le ti chuang hla han en thlak chu lu hai du vong khop mai chonin na china kan video ma sabera kan choyang khanin apon lama adom engpui kha arang ka chakani empty kan han zo na kha hai kan soi loi thina rang ka chakani nge ni lo hi hriat cheng kan chak thina voina min thor tu jamie hi khan zo cheng ta ka chonin apon lama tanga eng khi chu rang ka chakani a 23.3 quarter k ani a sam zai luka pan ani a chumi sam zai luka rang ka chak pan te ne na tuam chho vek ani a achung lama mi eng hi chu ani lem lo ani hai hi apate anwayan chuka asang thawang khop mai hei lu te hei thei ani ti khanin tarkan ni le achan ve vel kan thora min lo thlir sak ve awangin kan lo me voi khat en na te ni phai jonin min lo subscribe sak ve don ania kan lo me